ready kasang kakan kalbar thanani ai baisok kisong na singi ano le jalai mani jo jalai suka nangkhe sob somai leru honne ada kai hono ang se leru kan to kai hono ge ta thana nai tong la khane plak no lama ro ko plak ma to tai ni kyang ulta khale ta ka sok bai kasang kalbari ka saro himbaidi jotono himbaidi segang tango honjong man tani na segang tani ni ringi tongga do anana sindi himai maya ne ya thekne man tani ni mura juta kichibun himai maya ang hanyo boyeng kisma himjo ro kuzuma khazagi yete bo sasoka mokhe nana songdai songni satsakao diamond khe dam podri porkayo bini sat pura chin para rongni bari haising tongsiu nai busu kobangma podre potong binaro budina se bote hege buthu ke naithok ke tonai rakhana ni budina naithok mani te tongu alu rok gajar rok khumba joba gulab joton tongbai mulai rok joba gajar tam jan khum ko bangma son tong bin bari wo ba sakke bin bari no thaske toni ro samso tas nai di pusuk peta kama thase janam joga ka bata kopi bisa alu kajak lebu se riar se busuk thaske lebu thai tongkhe aloe vera ang saimia ko by blog khay ne tabong no go tabo sun bin interview na lai ne b nung kala ba thera b se tinin views to nai tini tabok sun kala ba thalai nai to actually kala ba ya reception party thalai nai to ako non phunu views mai ngasi kan nung bohon jimi blog khay ni interview nang na yang phadi or phadi ne और फड़े को नंबर फोन जिम ब्लॉक है शायद यार तो उफ कैमरा बार या फोटो माने का बुसुं खाली सब्सक्राइबर से बांगिया बुसुं का बांग सेमिया को बांस दिनानो से सायानो लिंक सरो यांका आं शेयर कर खम्बले उनकाय बानि ब्लॉग नो हा तम डीजे लाइव लानो ले रहो जायता kan tam rok upload khai sakare toma video upload khai bana nang bosu mami sona reng ang saimam le ta khai ka sang thani pai ne ke chakti ka ri ka to la pa ya pai phiri ka sang tai sa la ho sang ti ko pin mai salu te tuisha ba ko ya ta tuisha ni jiban kan la camera ba ka sai ta ami video khai nai duita camera te jang bage boka ha khale male ya ga dun ni bokro ko sarok se kari don chu duita yak pai le jak le ta bo mai ti ke kali ya